Ngiphinde ngikhethe inkosi yezulu nomhlaba uShembe ongcwele unyazi lwezulu amen. Yabonga maNazaretha ngokulekelela kwenu alomhlabelelo umthandazo. uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu babamkhulu uShembe mahawuphalala sinda baseyingozini anibusise amen. Sisenkonzweni ke maNazaretha, enkonzweni engafani nezinye inkonzo ezikhona emhlabeni. Sendabeni enkulu indaba yeSabatha, athi uShembe umkhosi wentethelelo. Kasazi ke bangcwele noma siyagcina yini iSabatha. Kasazi njengoba silapha namhlanje ukuba iSabatha singenile kanye nalo izolo. Ngoba aliqali manje ngoba sewulapha ethempelini. Kodwa iSabatha liqala ekhaya. NgoLwesihlanu ushona kwenhlamvu yelanga. Muntu omNazaretha lithi lishona ilanga usuke esehlambulukile wabhava umzimba wakhe wonke. Bese eyongena endlini yakwabo la benza khona umthandazo ayolindela ingilosi esuke izongenisa iSabatha ekhaya. Mangabe kusehlulile lokho, oshuthi izincane insuku zethu ezilotshiweyo eSabathini. Noma singakhona phakathi kwalamatshe, kodwa mangabe izolo singakaze siguqe sithi bongani uJehova maNazaretha nezulwana zenu, oshuthi kasikho eSabathini, siphelezela bezekhona. Leli Sabatha ngelinye ilanga lake labonakala ey'ntabeni zaseThongathi linyakazisa amathuna livusa abafileyo. Omunye umuzi inkosikazi eyayilima ingalona iNazaretha, kodwa babe nenhlanhla laba bantu ukuthi mangabe kushaya isikhathi sokuba kungena inkonzo yeSabatha, mayememeza umshumayeli waseNazaretha ethi isontweni endlebe zalaba bantu zayimuzwa ngoba lalingekude nomuzwa kubo ithempeli. Bakhona abantu abanenhlanhla yokuthi umuzi kaShembe ube phakathi kwabo, kodwa bebe nebhadi lokuba lento kaShembe bayibukela phansi. Le nkosikazi yayilima mihla yonke, kwathi lelinye ilanga kuyiSabatha isemasimini naye ezansi ngomuzi. Kwafika lesi sikhathi esifikile wamemeza umshumayeli, iphethe ikhuba layo le nkosikazi yahlakula. Ethi wathi mayememeza lo muntu ethi isontweni, ethi hayi sizwa umhlabathe yayimkuwo unyakaza. Othi lapha enhlakongadi kunamathuna abantu bonke bala ekhaya sebahambe emhlabeni. Nelikamyeni wakhe lo nkosikazi lalikhona. Othi wathi mayememezwa kwesibili lo muntu, othi lo mama ngase ngima ngizimelela ngegeja. Othi hathi mangithi ngiyabuka lapha engikhona namathuna alapha kulomuzi engiganele kuwona. Mayememeza lo muntu ethi isontweni uthi namathuna enyakaza. Othi wamemezwa wesithathu, mayememezwa wokugcina, othi ayesevuleka amathuna
basebephuma abantu balapha enganekho na njengoba sasibafihlile uthi ngaze ngabona nomyeni wami egqoke lesutha sasimfihle ngayo uthi bonke laba bantu baphuma emathuneni bangibheka bese bephuma ngesango bagudla uthango lomuzi bashona phansi bayowela umfula bafike bakhuphukele ethempelini uthi mabefika ethempelini base behlukana igaba entathu uthi omama bashona ngale kumakhosikazi obaba baya ngapha uthi intombi zaya ngapha uthi kodwa bonke laba bantu abangenanga ngaphakathi kwamajamhlophe bayithamela inkonzo behle ngaphandle uthi yangena inkonzo uthi lo mama ngahlala lapha ngifuna ukubuka isiphetho sokuba laba bantu bazophethe laphi uthi yaphela inkonzo yasekuseni uthi baphuma abantu bahlala phansi kwezihlahla uthi balinde inkonzo yasemini nalaba balapha ekhaya basuka bashona phansi kwezihlahla uthi yangena yasemini bangena abantu ethempelini uthi kodwa laba bantu balapha ekhaya kaze bengena ethempelini yaze yavala inkonzo behleli ngaphandle emaceleni amasango ongena ngaphakathi ethempelini uthi uthema iphela inkonzo behlukana abantu beyemakhaya uthi nalaba bakithi babuya beza lapha uthi umyeni wami wayeseza kimi wathi nkosikazi ubonile yini ukuthi saliwe ezulwini wathi thina asingenanga phakathi kwamatshe amhlophe ngoba sithema sifike emasangweni inkosi yamaNazaretha yathi bantu bami njengoba nilapha nje ukhona yini umntwana wenu ombethe ingubo emhlophe lapha ngaphakathi enokwazi ungena ngaye uma engekho umntwana wenu eNazaretha wathi bantu abanganivumelekile ukuba ngene phakathi kwalaba bantu uthi-ke nkosikazi ingakho singakwazanga thina ungena phakathi kwamatshe amhlophe ngoba kayikho ingane yethu eyiNazaretha noma akekho umuntu lapha ekhaya eNazaretha nozozigcinela isabatha uthi kodwa wena njengoba ulima ngesabatha nje wathi thina emazulwini siphikiwe uthi base behamba laba bantu babuyele emalibeni nabo uthi lo nkosikazi wasuka lapho waye enkosini yamaNazaretha uthi ngolamakhosazana emzini wasebuhleni wafika wayibuza lento ukuba nkosi ngibona into kanjena ekhaya ngilima lothi uthi ngolamakhosazana umntanami unenhlanhla ubona into engabonwa abantu basemhlabeni uthi mntanami njengoba umshumayeli esuke memeza ethi sontweni uthi usuke ngabizi bona abantu abaphilayo kodwa usuke biza abantu basemakini abahamba emhlabeni ebamemela enkonzweni kaShembe ukuba bezothamela isabatha uthi kodwa mntanami maye ngekho umuntu oyiNazaretha kulomndeni noma bephiwa amandla abantu bakhona uvuka emathuneni uthi kodwa bafike bengangena ethempelini ngoba alikho igazi labo engathi bangena bese benamathela kulo bengene ngalo thina vele sishayele nje inkonzo kade menyeziwe ngithola umuntu ehambele idadlazela njengathi uhamba emoli kuze kufike isikhathi sokuthi ufunda umthandazo kuthiwa makwandise umphathi wenkonzo hayi kuwe nakuthi ndiki ngoba wazi ukuthi nje mangifikile uthi ufike ngokwala 2:11 ufike nini wazi ukuthi nje mangifikile kwanele ngoba thina sikhule emakhaya kuthiwa makuyinkonzo yasekuseni umthetho waleli bandla awuvumi uthi mawufikile ethempelini ekuseni ithi mayiphela inkonzo yasekuseni bese uyahamba uyendlini yakho uthi hayi ngoba kuseduzane endlini maphuma inkonzo ngizothi hulukuqa endlini ngiyobamba ukudla yothi bese ngiyabuya emini sengizobamba yasemini umthetho othi usuku usulephulile isabatha mabe wasuka ethempelini waphindwa buyela endlini ngoba ngesikhathi uphuma endlini ekuseni uyothandaze ubike labalapha ekhaya ney'ngilosi ukuthi uyahamba ethempelini ucela behambe nawe mangabe usubuyela endlini wenza njani sekufanele ubuye isibili ngoba isabatha suke lingakapheli sangathi uNkulunkulu uMaNazaretha engasiza asiphe inhliziyo nothando lokugcina umthetho kaShembe ngelinye ilanga phezu kwentaba inhlangakazi kukhona isalukazi esasiganile kwaNcube lesalukazi
saze sagumede sithi lesisakazi ngelinye ilanga mangabe silaphayana enkonzweni yesabatha kwafika isikhathi engumahlombe inikelisa phezulu entabeni Dlangakazi uthi abantu lapho kwakumenyezwa abafisa uzobika insizwa zabo abasondele bezoyibika ithi-ke le ntokazi endala wathi mabehamba abantu boyibika uthi thina abanye sasibaningi sasesehla sishiya inkosi sijahe ezansi emadokodweni ethu ngoba lendlela yayiyimbi uthi sathi mase sisetsheni leli sezansi lokugcina mawusuka phezulu uthi kwasevela umuntu phezulu esiqongweni sentaba wathi lalela uthi sasesima sonke kuthiwa yayisethi le ndoda lithi izwi lenkosi bonke abantu abashiya inkosi ethempelini inikelisa abafika beqaqa amadokoda abo bethatha impahla zabo behambe bemakhaya ngoba bemhlukubile ushembe bengaphinde behlanganise nento zalenkolo sisuke emhlanganweni nawo asimshiyi ushembe ethempelini asishiyi isihlalo senkosi ethempelini uthi lo nkosikazi kwathiwa wonke umuntu akathatha ijodo lakhe athatha yonke into yakhe angaphinde ayihlanganise nale nkolo ngoba usubuka ushembe ithi le nkosikazi sakhala sibaningi ithi kangiyazi enye into ngaphandle komNazaretha uthi saqale ukuthi mayithi inkosi kasambe siyoshonaphi uthi sasesikhuluma nabefundisi ababekhona leso sikhathi bahamba befundisi baye enkosini yamaNazaretha beyosincenela ukuba uNkulunkulu ehoxisa amazwi uthi bafike bakhuluma nengumahlombe yathi hayi befundisi bonke laba bahambileyo ngabakhaleli ingoba vele bamhlubukile ushembe abahambe bemazweni akubo bengaphinde bebeke emzini wasephakameni uthi bancenga befundisi bayincenga inkosi yayisithi inkosi kulungile-ke manisho njalo befundisi yayisithi ezulwini sengibuya khona kuthiwa labo bantu bonke noma ngabe uyagida noma ngabe akagidi kwathiwa uma ngabe gida lowo muntu lowo uyohlala iminyaka ewu7 engayo emgidini egwetshweni ukuthi wahlubuka ushembe mshiyenikelise ethempelini ithi le nkosikazi ngangigida nginemvunulo iphelele ithi kodwa ngangakwazi ukuya emgidini ngoba sasigwetshiwe awena ukitha noma uzalisile uyagida uhlawulile uyagida futhi uwosha indweba ngokuthi akangiboni uthi lo mama sahlala uthi njalo kwakuthi makungigidi uthi ngangibopha imvunulo yami mntanami sihambe semhlanganweni uthi ngangifika emhlanganweni sihlale avunula amakhosikazi uthi nami ngivunule ngibopha imvunulo yami iphelele aphuma amakhosikazi emgidini ayothi maye igawuna amakhosikazi uthi mina bese ngiyele edokodweni ngifike ngihlale edokodweni imvunulo ngiyoze ngiyigumule ngoba sekuphela imgidi uthi ngoba wathi umnikazi waleli bandla uma ngabe unemvunulo yokugida kuyicala uma ngabe ungabonakalanga emgidini kodwa imvunulo unayo angazwe noma uvunula amawuthanda noma uvunula mzwana umgidi ungakini uvunula ngobusheni ukuthi uzogidana umthetho mayethi umthetho wangigidi namhlanje uthi nama ngini ngoba ugidela umthetho uthi lo nkosikazi ngahlala kwathi emva kweminyaka ewu7 baphinda futhi sisentabeni thwala memeza izwi lathi bonke laba bantu ababegwetshiwe izwi lenkosi u7 years kuthiwa bathatha amapiki bethatha amafoshela bethatha izitsha beyomba belungisa indlela ezalapha entabeni beshayina ngamaqoma uthi lo nkosikazi sasiqala idwala elakhonjwa inkosi yasephakameni uthi silishaya leli dwala kugcwale endishini siyothela endleleni lena yayilungiswa uthi silishaya idwala sifake endishini uthi siyothela uthi ngathi mangithela inkomo lesithathu yayisingibiza inkosi yasephakameni uthi yayisingibiza yathi Magumede wakaNcube yathi woza lapha uthi ngase ngiza kuyona yayisithi hawu nawe wawukhona kulaba bantu laba abahlubuka ushembe hathe bemisiwe wathi lo mama yebo yathi mntanami angithi ezweni lakini umkhokheli akasekho wathi lo mama yebo yathi sekuyiwena umkhokheli walelo thempeli umkhokheli asakhethwa inkosi engakakhethwa yithina
umgcoco sakhethwa inkosi engakakhethwa ithina kwahamba isikhathi namhlanjena yayisithi inyanga yezulu seniyokhetha nina abantu abami ngokuthanda kwenu ngoba laba babeboshambeni yababulala manje wakhethwa nje kwathiwa lithi izinenkosi umshumayeli ubani ngoba nawe ubheka ukuthi kuzobekwa wena uhamba uzubhashe ufuna umuthi uyazi vele umshumayeli ungena qala etempelini ufika umthelele lokho umthelela khona lokhu bentshela ukuthi abantu uklina itempeli nje kanti ubeka ibhulela abantu yokuthi shaye umshumayeli uze sasaphathe wena uthi yayisithi nguMahlombe sekuyiwena mntanami umkhokheli kulelo zwe lakini wayesethi ke mntanami awunenhlanhla uthi lo mama babangani ithi bengubona mntanami mangaba abantu besemgidini ithi nawe bengubona uvunulile ithi mntanami amaNazaretha awazi ukuthi mangabe uyiNazaretha kuyisabatha noma ngabe uyile tempelini mhlawumbe usekhaya khona ubambile uthi ngesikhathi senkonzo yesabatha nawe lapha ukhona kufanele ugqoke umNazaretha uthandaze uhlala ulinde isikhathi sikashembe sithi masiphela bese ugumula neyasemini wenze njalo uthi mawusuke wenze njalo usukulotshiwe esabatheni khona abantu abangazi ukuthi mawungayile ethempelini umNazaretha uyawufaka uhleli ekhaya wena wathi ukwazi ukufaka ngoba usugijima nendali lapha emoni phetha amaphepha koboxer bheka amakhomba yakwazi ukuyenza lokho sinenhlanhla emaNazaretha ngoba noNkulunkulu owafikayo lapha kulelizwe wafika uShembe wasehlukanisela wathi ofuna ukuya ezulwini akahambe kanjena ofuna ukuya esogweni akahambe kanjena ofuna ukuya ejele akahambe kanjena thina amaNazaretha noma sifa umuntu uzazi yena ukuthi uyofephi ngoba uyazi wena impilo yakho iphile emhlabeni uShembe akafihlanga lutho efike emhlabeni wathi uzosifundisa indlela ezulwini ithile singayifuni indlela yasezulwini ngoba izwi kaShembe asifuni ukulenza onke nje umuntu olapho uyazazi yena uthi cha mina mangifa amaNazaretha angiye ezulwini ethi mayembuza amanye amaNazaretha ethi hayi amaNazaretha mina lapha engane khona nengane ongayona yomyeni wami engayithola sengimganile kodwa ngoba washeshe wahamba emhlabeni wayazi ukuthi ingane yakhe manje ngiyabona mangifa angiye ezulwini ngoba ngineqala lokuphinga mina amaNazaretha mangifa angiye ezulwini ngoba umakhosikazi abantu angibambeki ngiyafutha ngithi beyisho njalo eninsizwa siyabika onyazini lwezulu ebuhleni ithi baba nginenkinga luthuna lwezulwini mntanami uthi baba intomba zingifuni kodwa mangengashela nje umuntu oganile uthi akuthatha isikhathi usengiqomile ithi inkosi yamaNazaretha mntanami uphuyisho ethi le ndoda babubaba wahamba emhlabeni ithi wahamba kanjani ithi kuthiwa ubaba watholakala edindilizile emgwaqeni esefile ithi inkosi yamaNazaretha bayakutshela yini ekhaya ukuthi wabulawa yini ithi le nsizwa cha baba bangitsheli ithi ke mntana uyihlo wayethandana nomkamuntu uthi ngelinye ilanga wahamba uyihlo eyovakashela le nkosikazi ngoba indoda yalo nkosikazi ayingahlala ekhaya uthi kanti uzoba nebhadi ehambela evakasha kanti le ndoda njengoba yayibuyile nje izobuyela emsebenzini ayisebenzela khona izokhohlwa isikhwama semali sisetheksini ntambama bese ibuyele emuva ithi yolanda isikhwama yathi mayifica yafica uyihlo nomkalo uthi yabiza insizwa zayo ngoba babevalile eminyango uthi yabiza insizwa zayo zaseziza uthi yayisingqongqoza le ndoda wabuza unkosikazi wathi ubani lowo yathi yimi ubaba kaSibanibani wabambaza unkosikazi wathi baba yini kwenze njani ngithi ukude nje yathi indoda khona ngikhohliwe uMaSibanibani lapha ngehle etheksini ithi indoda angazi ngizokwenza njani lena ngaphakathi izama indlela uyayifihla unkosikazi ayikho nendawo yokuqasha nazi nensi phela emawindini ivalile omuntu waphuma ngewindi yahostela lapha eGlip sekonakele iphakeme nje ihostela ngelinye ilanga uyoshaya phansi ngegonono uyokwehlisa ngekhethini umkamuntu lona ojola naye lapha ehostela aphosa ikhethini achume wehle ngalo usuka phezulu uzoshaya phansi
uthi sangena yathi mangena nako kwindoda uqhubele khonini uthi abakhuluma ngalutho yadonsa umkhonto lendoda bamshaya ubaba walensizwa bamshaya yasimthatha zamphosa emgwaqeni uthi watholakala esefile uthi ke mntanami ingakho ubona uthandwa amakhosikazi abantu kangaka uthanda amakhosikazi abantu kangaka uthi wembetho uyihlo wafa waboshwa ngoba wafela lelo kamuntu Wisho usuli Nazaretha lencwadi ifunda amasabatha onke seyiNazaretha akuyeleki umeshela kanjani ungamuntu waphela mawushela intombi uthuthe uyovusa umuzi kayihlo Waba munye umuntu oshelwayo intombi noma ke kodadewethu ucela ukulekelela akekho umuntu oshelwayo noma kodwa sekukhona phela ngoba ngiyayithanda ukuyikhandela into zenu nakhona lapha emadodeni sekuyesholana angazi ishelwana kanjani Kuma ushalela indoda uthini Kodwa sekuyaqiniswana nalapha emadodeni angazi nayo mayivuma uthando kuwe ithi inika ngoba phela mawushela intombi uncenga uthi ngicela unginike ithuba endodeni uthi ayikunike Ngoba kuliwa nokuthi umthetho kaNkulunkulu ungasebenzi bese sasikhumbuzo izolo awuthinte kancane Asiqale nje kulevi 2013 kulevi Verse 13 Yeah Uma indoda ilala nowesilisa njengokulala nowesifazane benzile okunengeka bobabili ababulawa impela igazi labo liyobaphezulu yabona nje mawusukubulala isitabane nasezulwini awunasona Awulotshwa sona mawubulala isitabane nasezulwini ngoba igazi lesitabane lifana nomphefumulo wenyoka masifi isitabane asiye ezulwini noma ingakhona leli bandla kodwa leli bandla kaShembe alibaphasiso ngqingili Amen. Namhlanje lesontweni kuyabhuza kubonile esontweni amadoda amanye athembakele madala makhulu amanye impela uzuthi mawuhlangana nayo ukhumula isigqoko uthi baba uyitshela ukuthi ubaba kanti unkosikazi womfana omncane mjondolo Nkosikazi womfana omncane Leli dimoni landile esontweni umhlaba wonke likhona mawuthi uyangapha uzothiwa uyamazi ubani uthi ubani lo kuthiwa awumazi lo mentshebe emkanjena engaphela uthandana nobani kodwa lo muntu unamakhosikazi awu4 Azazi umuntu ukuthi unaleli dimoni ahamba ayothatha ingane yomuntu lapha nayikhipha emgidini ayibuyise ekhaya egcineni ayishiye ekhaya ahamba ayohlala nami eThekwini Uyasebenza ubaba uhlala nami eThekwini Ngoba kwafika idimoni elibile imali namhlanje ingane engane abafana abancane bangena kulento ingoba lento inesithwalo mabe kwashela nje bekwashelela leli dimoni into yokuqala abayenzayo bathi bazokuthengela imvunulo bazokulobolela unkosikazi bekwakhela imuzi bekwenzele yonke into ngoba kwenzeka ukuthi ungabonakali ukuthi wena ungene leli dimoni labo bakwethembisa yonke into nawe bawulula uyiphupha uthanda izinto uzongena Buzani nibone Kodwa ngithi buzani nibone Uma indoda ikibelethe yini na Indoda yake yabeletha yini Pho ngibona ngani amadoda onke ehlala izandla zazo zisokhala njengosifazane beletha lobuso babo kuphaphathekile madodana naphafayo Ufake ithiwa yini screen protect indoda yini sunscreen yini indoda evikela ilanga Ubona noma seta beluthola amadoda sivunulile sibhinqile ifake ithawunda ngaphansi kwebheshu Ifunulile ifake ithayithi phansi kwebheshu Sabanye amadoda anavunula namathayithi Siyoba kuphi isizwe ngoba uShembe wazokwakha isizwe emhlabeni wazokwakha isizwe sisha isizwe samaNazaretha Leli bandla sibhekisephi bazali bethu nomama bethu nani baba gadani ingane zenu
Mabuyiwe nje emhlanganweni yazi ingane yakho ukuthi ihleli nobani. Ungathi ngoba nakho umfundisi bese uthi iphephile. Basophi ingane yakho uthi ibizwa ubani. Ngoba kunamadoda athatha ingane engaka athi uzohlala naye edodweni ulokhu eyithuma amazi, uyithuma ukupheka, uyenzisa lokho kanti ngapha uyayeshela ingane. Yayishela ingane. Nawe omunye ngapha ngakithi wathi nesehamba emhlabeni owembatha nomfana wakhe emzala. Ngoba lidimoni leli elingenile futhi lona ngaphezulu konke amadimoni akhona esontweni. Yabona nje amadimoni akhona esontweni ilona lingaphezulu leli. Mawungathi uyabala inani labantu manje esontweni baningi laba bantu kunamaNazaretha futhi ngeke usebenza lutho. Ngoba futhi mawuthanda ikudla ugcobeka kalula mawukhona. Amnani nje mawungenile khona kuthi njengoba silapha nje nali ithempeli lona uma ngilento bese ngixhumana nami nozakwethu oyilento angiphendlela isikhundla. Uyabonakala kumenyezwa isonto la kunelinye ithempeli eselilapha eKhawashi. Futhi abantu bayithanda lento. Abantu bakhona asebeneziphiwo. Bagida bayahlabelela benza yonke into. Uyabona uma beqhamuka imvunulo yakhona futhi nale Nazaretha esiyithandayo yafika nabo esontweni. Yabona nje mkhulu sifika ngqa lengubo lokuthiwa ungena behleli kwaba yona yokuqala. Yaze yathiwa yini amaNazaretha nathi ungena behleli ngoba babengangeni singahleli phansi kwakuthi mase kuhleli wonke umuntu bese iqhamuka zilujenge zilandelana igudla lapha ngabomama uMshumele ngamfakazela abayivimbi le yagenge maya phambili ekhaya. Bhekane uMshumele ngathi ayibona uze mina ke nokanike twakosana gcwele hle. Abayithinti ngoba inankani. Nankani yangena isihle kwasekuthiwa ungena sebehleli ngoba mzumane bayisungula bathi ngoba ngolushambe naye bembone kwenzayo bafuna ukuzenelisa hayi lapha emhlabeni yingakho bezenza behluke kwabanye abantu. Ngoba sithanda izinto sangena kodwa nayisola njengoba nani isolile nathi hey daba njengoba seliqhoka nami selizona yini futhi nibhasobe na. Kwanda ukuthi umkhokheli ephethe inkonzo sisesikhumbuzweni ebusuku uthi maNazaretha yathi inkosi kuyofika isikhathi lapho kuyofika khona abantu abayohlala ezikhundleni zenu ababebeza nezinto zabo. Wakhuluma ngale Nazaretha wathi sekukhona engaboni kahle wathi nikushintshile izinto. Wathi ubaba mkhulu wathi kwinkosazana uMnazaretha wenkosazana unamataka u5 wathi umama u7 ezantsi ebe u7 phezulu wathi mase ehlangene kwenza u14 wathi uMnazaretha wenhlasuthi wathi uBombela uma u2 lapha emqaleni awoba nezitisha ezu23 hayi lezenzi wathola ibeze bebe u23. Amen. Kusho umnikazi wesonto hayi namhlanje na awusaqondi uthi indlela sifana esontweni. Manje uMnazaretha mama uyabona ukuthi u50 phezulu 50 phansi inkosini. Kosini. Esontweni. Sibheke phi lebandla kaShembe ethe asibuyele nemthethweni kaBombela. Yashamba uthwele kanzima. Ngelinye ilanga sengcine insuku ngizogcina ubaba mkhulu. Esezoshintsha ibhantshi. Ubiza amadoda lapha empangeni. Uthi mayebiza lamadoda uthi awathatha iwashi alibeke lapha agade isikhathi umzimba wakhe oyohlukana nenyama bese sibhala phansi leso sikhathi aphinda agade isikhathi inyama yakhe eyowehlela ngayo ethuneni asibhale phansi leso sikhathi. Uthi leso sikhathi bantu abami niyothandaza yothi lapha engikhona ngikhumbule ethi noma nikuphi mashaya usikisa intambama ethi niyothandaza abantu abami wathi nami lapha engikhona ngikhumbula. Uthi uMadondo omdala ozala lo khona uthi ngelinye ilanga lapha ezweni lakubo kwahamba umama owayegane komunye umuzi. Uthi lo mama wathiwa uNomazembe kwakuyena yedwa iNazaretha egane emzini waGasa. Angithi qali
omama laba bebethi mabeyogana lapha gane khona afika bizwe ngegama likayise engakafiki amagama obhebi akhona manje abulala imizi. Oyindoda manje kwabizwa ngobhebi akudonsa isilevu nkosikazi ondiyahamba. Engakafiki usahlonishwana. Isekhona inhlonipho kwaZulu. Ingabikho yonke lento ekhona yokuthi amakhosikazi afika nezitulo emzini uganile lo muntu unesitulo sakhe ekhaya. Ingakho nasesontweni nje benezitulo ematendeni. Nama-restaurant ehleli ngaphakathi emzini kaShembe. Kuthi uShembe nikelise ethempelini ehleli esihlalweni nomkami uhleli esihlalweni e-restaurant uyadla. Phakathi komuzi. Lona wathi wasisodwa isihlalo kuwo. Uthi lo baba wathi maNazaretha wathi ngiyazi ukuthi lapha engiyakhona isabatha agcinwa ngihambela lenkosikazi okuthiwa uNomazembe nakhona ngokwenza into eyodwa eyashiwo ubabamkhulu athi umthetho wathi ngiyofika nje kahle ngibadedele ngoba ngiyazi ukuthi lenkosikazi bazoyingcwaba emini. Kanti uShembe wathi kusuka ngo9 kuze kufike ngesikhathi sikasikisi wathi iNazaretha kalifihlwa emzini nje weNazaretha umthetho walenkolo uthi iNazaretha kancwatshwa sekuphuma inhlamvu yelanga. Wathi ubabamkhulu ongcono niyobona ngale kwesikhathi bantu abami enobe nibeke ngasinyama emethuneni kusukela kwisikhathi okuyophuma ngaso umphefumulo wami kuze kufike isikhathi okushuthi kusukela ngo9 kuya kusikisi iNazaretha kancwatshwa ngoba uma lincwatshwa sebhekene nenhlamvu yelanga wathi uShembe umphefumulo wami uyeduka uye ezulwini ngoba khongo yose sulikhishila umhlangabeza umuntu. Wathi kodwa ngale aka6 sengamfihla noma ekuseni ngabo4 ngamfihla. Uthi ke lo baba ngihamba ke abantu abami ngokwenza into eyodwa ngiyolanda izibani zikaNomazembe bese ngizise enkosini ngoba akufuneki kuphela u7 days izibani zomuntu ohambile emhlabeni zingafikanga enkosini. Uma ingafikanga izibalo wazwa inqoba ithuna wathi kuyoba emnyama endleleni lo muntu ngoba ngeke ayibone indlela obibani zakhe yanga enkosini. Izibani zomuntu osuke edlulile emhlabeni zone zabantu abaphilayo kayidliwa kodwa zithathwa isiwe kuShembe isiwe umgcotha wakhe. Base ke mawazidla ngibona iningi mabeshiyela amakhono badla ibani zikamufi. Uzoba nenkinga ngoba wadla umnikelo ongadliwa. Siyahamba maNazaretha ngoba sikhona nje sifuna indlela ezulwini. Ngelinye ilanga indoda iyahamba-ke kunalezi zinkonzo eziyimanyezo kuthiwa uvuka nathi athi umshumayeli ngiphelezele maNazaretha siye emzini othile ubiziwe. Le ndoda nayo yayingaphuthi kovuka nathi kodwa ibahamba nabovuka nathi le ndoda kwenzeka umhlola lapha ekhaya. Iy'ngane zale ndoda zingena etshwaleni, iy'ngane zale ndoda ziyaphuza zenza yonke into engasile kodwa izalwa yiNazaretha nonkosikazi uyiNazaretha. Wasesuka lo mama ngelinye ilanga enyangeni yezulu wafika wathi baba inenkinga iy'ngane zami ziyaphuza. Ngane zami zamantombazana nazo seyingena etshwaleni ziyabhema. Ithi inyanga yezulu manje kuphatha kabini lokho nkosikazi. Uthi lo mama baba yebo kangikhathaza. Ithi inyanga yezulu mntanami umyeni wakho edala lento. Hawu baba ngani uthi ingane zakho ibulawa umyeni wakho. Baba wenzeni uthi umyeni wakho uyehamba inkonzo uvuka nathi hambe lapho kusekiwe khona enkonzweni. Uthi mabefika kulowo muzi abasobothandaza kona bese bephakela ukudla badle. Uthi ngesikhathi nidla ukudla lo muntu enizomthandazisa kade ebike ecela iy'nkinga zonke zakhe. Uthi nina enisuke nidlile ukudla ninike khona konke lokufa benizokhipha khona nifike nifake ekhaya ey'nganeni zenu. Uhamba udla nje usumphatha uplastic. iNazaretha manje uyithandaza emzini womuntu unibizela usizi kalidli aliphuzi ngisho amanzi akhona. Kodwa ngoba namhlanje sithanda ukudla sithanda ukwedlulele abanye baze bebuye ngisho nokudla komngcwabo. Phethe ijumbana zasemngcwabeni ukhona usalile ngamakeke faka lapha esikhwameni.
bahlukaniselana amakhekhe emngcwabeni bathela umzukulu sidlisa ingane ukudla kwesifo. Sizobheka phi eNazaretha? Sathi ushambe ngasiza ey'ntweni zonke ezenzayo, sazi ukuthi unyazi luNkulunkulu, futhi lapho suku khona unyazi liyabona. Konke okwenzayo ushambe uyabona. Akukho lapha angakuboni khona, akukho ushambe lapha angafiki khona. Ushambe ukhona yonke indawo, uyabona noma ngabe ukuphi, noma usuntshontshe iy'nkomo zabantu iy'nhlanhlathu, uyabona ushembe. Khona indoda eyahambayo emhlabeni eyayithatha inyama yempepho iyoyidayisa ebushalayo. Abantu kubiza imali yempepho beshaya amakhono inyama kuthiwa kuzodliwa impepho etempelini, umhlangano bayafika abantu etempelini inyama kayikho, kuzindishe eziwu-4 bayibanga lapha inyama ayikho. Yakhishwa ngakusasa, siyasebenza sathi ikhondrum kababa ikhishwa isibonile lethwa kuthina kuthiwa nayi inyama enhlanhlathu nangiyona impukane. Ngiyona impukane. Sengathi uNkulunkulu engasiza, kodwa ngihlale ngisho awukwazi ukubeka umuntu enyameni uthi akapheka inyama akahlabe engakaze kuba ahlabe ngisho iqhude leli. Uzobaseva kanjani abantu inyama ngoba kuba akahlabi? Hlale finqa uMnazaretha ebuhleni nje, gijima noma uhlaba iy'nkomo zasebuhleni ekhaya, akaze asibize ekhaya kuthiwa uhlabile. Gcwele amahumusha esontweni. Mahumusha zigebengu, abantu abathwele esontweni zinkabi, yonke lento namhlanje kuthiwa ushembe ngenxa yabantu abangena esontweni bezoqasha abangazili uzokhona. Amtshali wathatha inyama yempepho uyayidayisa ebhusha lakho, ushembe ethe inyama yomhlangano, wena uvula ibhusha ngayo, wambiza ushembe ngelinye ilanga wamhlabelelisa isihlabelelo, uthi yena wamvumela, uthi ngahlabelela ushembe ngivumele. Akaboni uyabulawa, ungavunyelwa ushembe wena. Ubuye ukhoshela abantu bamtshela bathi hey uyala kodwa intethelele futhi kubi khona okwenzile okubi. Akekho namhlanje emhlabeni, akekho. Asiyekele ukuganga amaNazaretha, kuyakhiwa-ke ebuhleni iMinisithi, kuyakhiwa ebuhleni. Le nto ngesiyigcwele lapha ezweni lakithi ukuthi uZulu divide kuhlukane, kangiyazi isho ukuthi ngoba sonke sikhonza unyazi lwezulu. Lento ukuthi sokukhona ngapha la iPhonongoma khona oyimele uZulu khona omunye angiyazi mina lona. Ubaba mayesuke ekhuluma ehleni uthi uZulu. Lento ebiyenzeka nje lapha ezansi ngesikhumbuzo sokuNazaretha ikhomba ukuthi asikakholwa, asimazi noshembe ubani. Asingavumeli amaNazaretha abantu besikhiphe kushembe bebiza impilo zabo ngathi. Sayivumi leyo nto yokuthi abantu mabelwa bebe ngamakholwa size divide-ke uZulu uhlukane kabili. Imali lena ehlukanisa abantu, kodwa lasho ilanga lingapha kwesakamthetho lathi ngiyazi maNazaretha manje asikabinayo imali, lathi kuze isikhathi lapho khona niyoba nemali maNazaretha. Wathi izwi likaShembe ngeke nisalilalela ngoba niyobe nithemba imali yenu yokuthi mayikhuluma uyothi omunye hayi asambe siyocela intethelelo kuzothenga intetheli ngoba niyobe seninemali. Izwi likaShembe lobe lingaselutho. Namhlanje kunjalo, izwi likababa lutho. Wathi omunye uthengiye osayibusise nezwi